La se umi talu na e fatilo ina nga luenga ne o le felwa I tava lai titi. Ia bawa kongele fiko masingo kalunga o avea uma taxi. O e ona tava le te felwa ye. Ia saole. Okay, la se swinga wa nei te mi tato nanga tau au tava le talu ona si tia tau pensini fa mule mule. Wa kere ale afianga le ia ngai o kau o pensing. Kusa pe lua kapase se vai ku ngala na ko kiki ko le MC la ka pensing. Ai le ina vasa ka se le ni foi ngane pe o le mesa e mo mo ia la e okay ale ko pe ka ke alwa la saule. Okay le pensing ia mele we wa e wa faia o ke le kopero ia o ko ia alwa ko ka vale. A tulanga tupe maua o le lau tava le ma nga o tupe teu ma nga tangi me tava le la mo mi le tupe fale le ai. E a o ke le foi ale afianga o le kupe maua. Ia ma ki le anga fai ki ia le faasoa ia ma le la vai for faasoa I me fa vasenga I fai e le nga ka me a inga o la ka fa ngau au kuso kalwa nga si I lunga ka o pensing ia o mo ia o ki foi ia o le skempe o ka musu ka fel wa ia wa ia le mela le a mongo ko fel wa e ka koi foi mo ia ko sa ko o kur ka va e ko ia lu ke le si va ia ko fel wa ko o kur ka va Ale se tupe maua. ai le fe o lo ale kupe mo wa le ko pe o le mesa ia sa la vale faasoa ia La la se vivo for va fica uri ni nga kausi le fie o ia. ia ke wa ia o le palengi o mea uma a fai wa alu lunga le kaungkal soi fuanga ma alu lunga le pensingi e kau foi langa raisa koi mai kau o pa sese ia wa ele ma fai nga kokonge ma ko le level le ia pa sese kuai le ma upo ma ka vale pe fa pe o le level kuai ale le ia wa ka wanga o fa kasimelo ia nga fea ina fala io me a fa pe alu lunga le kau pensingi kau foi langa alu lunga kau o pa sese alo le alu lunga kau pensingi a ko mau pe ila kau o ma pa sese e wai mera ngai lo la vale mak fa so wa ngai sa wa ku penga ia alu pongo le fungo pensingi o ka vale ma Malo va tai manu ia tele nei aso ma le tau toi no tato tunu. ia manuia foi le ngaluenga fai ia manguia foi fa fonga mai la tino sa mo atai